Mali ribarski čamac parao je glatku površinu Skadarskog jezera. Oko nas, kao u nekom čarobnom prizoru, svuda svjetluca, svuda treperi i čini nas srećnim. Koliko samo ljepoti i lijepih prizora, a ljudi, kao da ne primećuju ova optočena brda i brojna ostrva koja dostojanstveno dežuraju nad ovom ljepotom. Sve je tako blizu, a tako daleko. Ovo je mjesto za sanjalice koji, zarobljeni ovakvim krajolikom, letu i očima ovog zalutalog galeba, poklanjaju sve ono što su dugo skrivali i potajno željeli. I tako, nadahnuti muzikom koju čitavo vrijeme osjećamo između nas i prirode, počinjemo ovu priču. Ovo je Lesendro, staro utvrđenje, nekad ostrvo, na kojem je Petar II. Petrović Njegoš sagradio kulu, jednu od osnovnih strategijskih tačaka za odbranu od Turaka iz pravca Skadra. Kada su je Otomanci zauzeli i napravili veliko utvrđenje 1843. godine, zbog tuge ostade u narodu i ova izreka: izgore ko vladika za Lesendrom. Danas, poslije toliko godina, ovaj istorijski spomenik djeluje veoma tužno i zapušteno. Na samo nekoliko metara jedan od drugog, ovi nijemi svjedoci dvaju epoha kao da se sudaraju. Spomenik je zaštićen navodno zakonom, ali se ovdje to veoma malo osjeća. Zar o tome dovoljno ne govori i ovaj električni stup dalekovoda sagrađen u samom centru ovog kulturno-istorijskog spomenika? I još nešto. Nigdje natpisa, nijotkud, ama baš ništa što bi namjerniku moglo nešto da kaže, da ispriča. Ljeto se još uvijek osjeća u vazduhu, mirisima i u vodi. Sve je pobuđeno, baš sve. I naša radoznalost i naša kritika. Kako bi bilo lijepo vrijeme kada najviše govorimo o turizmu, o zaštiti spomenika materijalne kulture, kojima obiluje naša republika, da se baš ovdje nešto uradi, nešto započne. Jer, ne zaboravimo, malo je ovako idiličnih i prijatnih mjesta pored jezera. A turista je svakim danom sve više, a samim tim i želja za spokojstvom. Konačno je, dakle, vrijeme da naši turistički poslanici, ljudi koji se bave zaštitom spomenika kulture, već jednom shvate koliko je vrijednih i nadasve značajnih spomenika prepušteno zubu vremena. Priču o ovom predivnom mjestu počeli smo jednog ružičastog septembarskog popodneva na Skadarskom jezeru u želji da je neko drugi završi.